ekipa, evo nas u novom videu. Danas ćemo raditi nešto malo drugačije, to jest radit ćemo ovaj puta XXL cvjetnu kutiju. Kao što vidite ispred mene je roskasta kutija, radit ćemo je u varijanti koja možda nije baš tako uobičajena, to je varijanta crveno-roza, što zapravo vidjet ćete, ovako kad pomislite crveno i roza nekome ne ide, meni iskreno ide. I vidjet ćete na kraju zapravo kakav je rezultat kad se napravi skroz onako to čupavo i onaj moj stil kako već znate da radim. Radili smo već XXL buket veliki, ako niste pogledali video, pogledajte video, bit će link ovdje. Tako da evo, radimo ovaj puta kutiju pa krenimo. Ja sam u jednu vazu odvojio sebi cvijeće koje ću koristiti za ovaj XXL box, to je cvjetnu kutiju. Ima tu mini gerbera, ima liziantus, ima alstromerije, ima matiola, imaju crvene ruže, pored mene su tulipani. Biće to stvarno jedan onako zanimljiv box, kombinacijom boja koja baš i nije nekome uobičajena. Vidite i sami da su tu i neke roza nijanse i neke, pa evo kao recimo ovaj gerber, neke ljubičaste nijanse, više onako, pa imamo jedan karanfil koji je onako neka ciklama boja, isto tako i matiola koja je onako ciklama boja, tulipani koji su skroz roza, crvene ruže koje su crvene ruže, bijelo koje je bijelo. Tako da evo vidjet ćete šta i kako. Ono što uvijek znate da počinjemo sa papirom, pa ćemo tako i ovaj put krenuti sa papirom. Odlučio sam staviti crveni papir zato što treba kombinacija boja biti crveno-roza. Tako da ćemo napraviti crveno-roza box, to jest kombinaciju crveno-roze i staviti crveni papir. Ono što sam još razmišljao sada dok sam odlučivao koji ću papir staviti, sam odlučio da ću maknuti bijelo cvijeće, dakle uopće neće biti bijelo cvijeće, dakle neću staviti recimo ove alstromerije, neću staviti bijele ruže, neću staviti bijele liziantus, apsolutno ništa bijelo neću staviti, nego ću se bazirati isključivo na roza crvenom cvijeću uz dodatke ovih ljubičastih nijansi, tako da to je to. Kad je u pitanju XXL box stavljamo dvije spužve. Druga spužva stavljamo u box i pritišćemo da lijepo sjedne u kutiju. To je to, vjerojatno ću se uflekat, ali nema veze. Režemo ostatak da nam ne smeta, to je da nam ne bude predugačak. Moram definitivno kupiti nove škare. Ako ima neki sponzor, nek mi pošalje nove škare. Dobit će reklamu na YouTube-u. Ok. Papir smo izrezali i bacili ga na pod zato što ćemo to poslije pokupiti. Vamo još moram izrezati zato što kao što sam rekao u prošlom videu, pretprošlom već ne znam kada sam radio onu malu kutiju, mali box. Uvijek izrežemo onoliko koliko smatram da je dovoljno meni, da mi ne streši previše. Ono što već znate je sigurno to da ja počinjem uvijek sa bazom, to jest sa zelenilom, to jest sa bršljenom. Ne stavljam ga puno, čisto malo da imam bazu po kojoj ću dalje raditi i da mi box bude puni. Tako da sad stavljamo bršljen. Inače, ne znam da li ste znali, ali Florista je zapravo postala prepoznatljiva cvjećarnica u Osijeku, generalno i u Hrvatskoj, po tim našim čuvenim XXL buketima od 1 metra i ovim cvjetnim kutijama velikim, tako da evo, ne kažem da smo ih izmislili, samo smo ih onako pogurali na scenu cvjećarsku da se više traže.
obzirom da smo u drugom mjesecu, crvena ruža je trenutno jedna od skupljih varijanti cvijeća, zato što, eto, crvena ruža je, nisam je poskupio ja, poskupio je dobavljač, samim tim moram je poskupiti ja, tako da evo. Jako imam problem sa tim kad neko od klijenata misli joj, ide Valentinovo, sad je garant Slaven digao cijene, ili nebitno Slaven, neki bilo koji drugi cvijećar. Moram vam ljudi nešto reći, da zapravo mi cvijećari ispaštamo jednako kao i vi koji ste klijenti, zato što nama dobavljač digne cijenu, samim tim moramo dići cijenu i mi koji imamo cvjećarnice, nismo ih digli mi zato što smo htjeli, nego zato što smo bili prisiljeni obzirom da je dobavljač digao cijene, pa onda moramo i mi. Razumijete? Ok, stavili smo crvene ruže, sad prelazimo na gerbere. Gerbera nećemo staviti puno, a možda i hoćemo, vidit ćemo. Jao, već mi sad izgleda to. Znači, ljudi moji, koliko ja volim kombinaciju roza, crveno, meni je to vrhunski. Pišite mi u komentar koliko vas, prije nego što završim boks, evo imamo jedan onako zanimljivu stvar. Prije nego što završim boks, pišite mi svi u komentar šta mislite kako će izgledati ovaj boks i da li će biti kombinacija dobra ili ne. A kad završimo cijeli boks, onda ćete vidjeti da li ste bili u pravu ili ne, to je zajedno i ja s vama. Baš me evo zanima. Hoćemo se složiti oko toga. Njih ću staviti da mi onako vire iz boksa, kao da izlaze iz boksa, da padaju onako. To mi je najdraže kad radim s tulipanima, da oni budu onako kao čupavi, to jest da vire iz boksa, da padaju. To mi tako dobro ljudi izgleda. Imao sam zadnji puta jedan boks za radit, tako mi je žao što nisam imao vremena snimati vam video. Boks je bio ogroman, jako velik boks, sa jako puno tulipana. Bilo je preko 50-ak tulipana u boksu, stvarno je izgledalo jako dobro. Imate sliku na mom Instagram profilu, žuti boks, ma ne možete ga fulat zapravo. Stavljamo još koji karanfilčić. I ovaj smo nažalost slomili. Stavljamo drugi. Ono što bih ja volio dodati u ovaj boks i definitivno ću dodat jesu brezine grane. One će ga napraviti onako čupavog, pa idemo po brezine grane. Ok, brezine grane su tu. Definitivno ću ih staviti u boks zato što će one onako... Ovom boksu će zapravo dati onako jednu drugačiji izgled nego sve ostalo što budem stavljao u ovaj boks, zato što će ga onako raširiti, bit će pravi proljetni boks, evo. Ću ovo odvezati da mi bude lakše. Neću ih staviti puno zato što mislim da će to stvarno onda biti previše. Ali ću staviti dovoljno da ga onako podigne, što bi se reklo. I da izgleda drugačije nego što bi izgledao, ovo ću skratiti definitivno, ovo je predugo. Nego ću ga napraviti onako definitivno da izgleda malo drugačije nego kada bi stavio samo cvijeće. Da, definitivno ono se izgleda onako punije i proljetnije. Ljudi, ja ne znam da li vi možete vidjeti reakcije po mom licu kad ja napravim nešto što se meni jako sviđa. Ja ne mogu onako sakriti to neko oduševljenje kad vidim kako sam ja to zapravo napravio i kako to zapravo izgleda onako i kako vidim da će izgledat kroz te neke finalne dodatke koje radim i spajam nespojivo, ajde tako. Šta ja zapravo mislim, a šta ne mislim i generalno imam problem s ljudima zato što ne znam sakrit emociju, pa bila ona loša
ili dobra, ali sa mnom uvijek znaš na čemu si, tako da tako je i sa poslom imam problem. Generalno, što se tiče posla, znaju da li se meni nešto sviđa ili ne. Netko kad meni dođe sa narudžbom i pokaže mi ja želim to, a meni to ne izgleda lijepo, kod mene po faci vidiš da to nije to što ja mislim da bi to bilo dobro. Ja uvijek onako napravim neku facu i kao dobro. Mislim, napravim ja to, iako moram priznat da puno klijenata koji kad vide moju facu svi mi kažu jel nije to što si zamislio ili ti misliš da to ne bi bilo dobro. Ja uvijek kažem svoje mišljenje, uvijek kažem da smatram da bi ja to napravio na drugačiji sistem i da bi to izgledalo puno efektnije i bolje kad bi me pustili. Držim se uvijek tog nečega što klijent kaže da mu se sviđa, ali napravim to na neki svoj način koji se do sad pokazivao kao dobar. Meni moji klijenti zapravo jako puno vjeruju, što mi je jako drago. Nećemo ga ovaj puta onako spajati u nešto, samo ćemo ga staviti da lagano strši. Stavimo ga na granu, jednu od. Povežemo ga žicom, zato što je pampas suhi cvijet kome ne treba voda i on ne treba biti u mokroj spužvi, tako da ga možemo staviti zapravo na bilo šta i on stoji. Što opada. Ali to je pampas. Svi koji imaju pampas u kući uglavnom vode borbu sa tim što je on tako leta. Ono što ja znam ljudima savjetovati da ga blago zalakiraju lakom za kosu i on će zdržat i do narednih 3, 4, 5 godina, tako da nemate problem sa opadanjem pampasa, što je zapravo i super stvar. Uvijek u XXL box idu jako dugačke mašne. Radit ću ovaj puta duple, zapravo ovaj puta ja svaki puta radim duple mašne. Nisam htio staviti jako kričavo roza boju, zato što je kutija dosta onako Barbie roza, pa sam htio zagasiti malo tu boju sa ovako jednom tamnijom roskastom, ne znam koliko možete vidjeti. Stegnemo. Stavimo na jedan štapić. Stavimo mašnu na jedan štapić. Stavimo u boks. I ljudi, naš boks je gotov. Pokazat ću vam ga sada, samo dok posklanjam sve ovo sa stola. Boks je gotov, nadam se da su vaši komentari bili ok prije nego što smo ga završili, dok ga imate sad priliku vidjeti, tako da, evo, malo ćemo ga ovako. I to je to, ljudi. Vidimo se u sljedećem videu, kao što znate, komentar, like i pretplata ako želite. Vidimo se.